kubor nakaslem jong unongsan hima. Presiden ke Hill State People's Democratic Party uba KP Pangniang mentakas sengi ke arpau terik unok pra arajar arpusau habaya keren berkinong tok kubor hadin balapan benaya ke kerteng jongki kertong MDC uloong bagas seng ke yang hakilai teligi nongrim kita ban yada ban pendek badru ban penbaha haba keren cikinong tok kubor nak kaliang ba Pangniang uloong bagas seng ke yang hak nongrim ban pendek iki mati jong uba Hoping Stone Lingdo uloong baka nongrim ka baki yang kalong baka kernit ka bahan reud baka sarkar India ka ai banyadaya ka kendo ka siap ka riti ka dostor ki shnong ki thau bat ka senshar tenrai ke HSPDP kalayo shibun ki MDC bat kala donru wat Hagaro Hills ula benrap shu de ka baong ba ka seng ka lech upat ba da ka ba scam wat la teng teng ki yi kum baka seng kan tlot noru Henry ki yai shakri nadu balayo ya gejela berhadu mentaru kadang yang hagajo ke nongrim kumba ke judan Wai ki parti ki bangi la kon ong ko rim tam ngi ong ka blas kham tam nadu kat knais pan ku pra hadu mtak semar jar saw ka election shada dis council shada badai jong ke Giant Hills bat jong ka ton Moses council ho che ko hills ru tem ta ka sina ga yang ka parti ke chongi ni yo ban Pelaj ki list jong ki candidates jong ka parti hakal sin pelaj ke beringkong first list idon hangni ringut syaka KHADC bat ya list ngis Aisha P ba kini ke copy bat arngut na po ka JHADC de kendiat swaba ngis yo ya list ka ba kini por di madro Beli pengile election kalau mau ke parti kalau seng bat ke beli sidang buat beliau di Zela Meghalaya ada babun hajar ki volunteers bagi lais pak tam ki volunteers jumi ki bala set patok di ban penne ya ka mati jongki jomai hoping no seng ini ke parti bat ki paranoilam jongi bari ki mati jong ka manifesto ka labu nadu pastang du mutang ini kunjuk te ni penile halor ka nongre ba ka six schedule ka bala ai hangi da ka sarkar India ba ka articles arspa sabu sab ka baya ka jinglong kerpang ka jida kerpang ni ka khando ka siap ye ki lum ki wa ye ki cloud tap ye ka riti ka dustur ye ka deti long shua ye ka sinshat rai jong ka shnong ka thau ye ka bosin shat rai jong ka it ka hima lakalay himas in kahima wahradar kahima lengdoship kahima leadership bat ki daroyship ki atli ki council ka yens kham banyada ye ka hok chongka pada keju ko por ka tin perman ka bangidon kum ka party ha ka bangilayat menta nyo postem tam e ha ki dis council ngilala ban penmi ku ba nyo po tam ki MDC Khasi Hills atau Moses Council plus Giant Hills District Council. Ila don ke MDC mencoba wacha poka Garville atau Moses District Council. Ila penmiru kumba san phau tam ki MLA saka assembly te kum kata ka party ni lechu pai ba menta da ke jiri. Skam but have a shy ba wala teng teng lai i kumba ngitlot. Henry ngila syakri kum ka party ba dia syakri lengba nadu paseng ya ke state hadu menta ngimpat kela tin ngimpat sekela ya ke norim jo ke party but ki phang perkhat kilon lightly ki baka party ke dan ban pensno lengba ju bisa ki pai ba kilon lightly ki mat perkhat lengba ke ne ka shati jo ke sikshidul ko wei galong ka phang ji galong ban penne pensa ka bar galong ban yada kabalai kalong ban penbah te kum kajing mai phang khandiat balai kwa ban penne pensa ngidon kata ka matrilineal system of society mo ka ban penne ya kata ka jinglong kerpang ju ki long kami ka status ban ai ka chai ya ka scare nin yens kham bakan long kanta ka ba ngidon kini ki dorbar snong ki dorbar hima ke ikhtiar ke bau men barim ke aing
Ngimpwa pan kelai kita ngin penek. Ya kata ka hok sencar kada jumi. Lah gade ke snong, lah gade ke hima, lah gade juga di council. Nang tangidon hang ni ya ke ban yada. Ni kwa ban yada kalong pagidon ki an ki ba ke jebri bo kerpang jumi. Kam la ban pediang ya kini ki an ki ba. Na gade ke jebri ko ba ya jung kari India. Na kata ka daw hapo kata ka shati jung ka siksidul. HSPDP balik ke sadawa ya ketur bong penbek kat penbahaya kat ara mahantu la thau baki an paro jung de jungi lanangin yo ke ban amendment ya kat ar ab baran hagani ka haga paragraph 3 ab jong ka paragraph kat ar jong ka siksidul tin pe yang tu ab kamut kum ke UCC ki an ki bomi habat ni te hangning la ni bos katungi shifting ya kata ka Citizenship Amendment Bill CCA dak jingnon ka siksidul beda mo bat kum ta ter lekot kata kabakadu ban pen baha lesi kidon kiriti du sujuni ninang pen baha kabangi ong ka codification idor basnong lawan pen baha sisu kat kum gajin ra kapo kini kiriti sensar hima isim ki sardar ki daloi yu haradar ki lingdo ngila ban codify kum kecing penkam kecing apa biang kapo nak tak tahu ibu pakai yang SPDP kat nungut ngimtit bangin job bagi kremen parok bangin pas ya ka election ino kecing ban job kira ngin job nyau sampus nam tam ka parti ken yen kita ki phang ngin yen halor ki likely ki mat bokong san ki baladon atau paragraph 3 jong kene siksidul mo ya kendo ke siap ya yo pateng ya longkur long jai ya ka appointment of chiefs and headmen bikin tung no sisar bisa apa ko negeri juni ini ya penklai phang ben kong ban penek pensa phang number 2 ban yada phang number 3 balai ban penha kita gede ka mission joli SPDP halor ka matre kam jongka ban le chau ban pa kam dei tang ka keting sitting mi siru jong sitting ma eru ngi padon ani ya ki kanedi mo te kani ke si I hakalis ka ba te don ai bani tu ye phi ba balai kam don nang ni na mar be kitang don hakalis kwa